ganing ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Kapatid, anti mong anak na ning nuwan ay induta mo. Makatipon tamo, arapan ni mapagmalang larawan na. Ban parangalan tayo, at manalangin para king hanggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, aduan tapa mo, ing pakalulu, at kapatawaran ning Diyos. Itangan po. Mapamakalulong iba, tinibod me ing dibinong anak mo, banat busana kami, kapamilatan ing kamatayan at pangasutling mebe, at bandi na kaming bayong biye. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas sa panahon, kelingwan mi iting matas adangalan. Mi kasala kami karingkekeng kapatid, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi, king mataktak karing kasalanan mi, aduan mi, ipakaluluan mo kami, mi biyebe kaya sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Siklod, tama po. Panalangin ning novena. Itangan po. Pakamalan na indu ning alananggang sao, manibot king krus, Jesus, binyena ka kaya kami, ban maging indumi, ika ing maganakan dili, ing malugod dili, karing sablang indu. Malugod mo kayang balikdan, ika ming kaya kang anak, ngayon adwan mi, ing kaya kang sao, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang atyo kapaketi king yatu, kaluguran na hindu, biriyan mong di na kaya ka king kasakitan aning kaya kang anak, ulinisikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampong kapanilegan kinlugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, hanggang emo atalos.
Ikami man ating keng krus ampong kapagsubukan. Paminsan-minsan, malbog na kayang misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na Hindu, idake mo kami king maragol mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alangpat na ilugod ning Diyos kay kami, king pakibatanongan ding panalangin mi, king bage ano makanano lang lusok makakayap kay kami. Pasignangan mula ring puso mi, banadala mi ang krus, anti mo hindi binong anak mo. Sopon mo kayang makatalos, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasabli ng maybe. Lusok apakamala na Hindu, ning isipan mila ring kekeng pigagap, mupabustan ing kalingguan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul inlugod mo karing aliwa, sopon mo kaming ayapusan dako, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at tsuketi. Makipagnovena. Paghamu-hamu mi keko, kekeng Hindu, isopan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ang pumaghingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan, pamatulan mo laring malungkot, maging mayansaing kasakitan ding maliligalig. Ituro mo ing katoliran karing niligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kayo. Lusok pakamala na Hindu, sopon mo kaming manginlag, king kasalanan ami kakawani kay kami, king ipang at tsubanwa, at king balang metong at metong kay kami. Kimipnong kapanaligan kay ka, bibili mi ing sarili mi, lalam ning mantuning mapanwalo mong Hindu, at panatag kaming manalig, kayong may payam mong kasopan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itangan po. Indumi nga lananggang saop, pinili na kang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyonan mula ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod Hindu. Mananon na sanang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa, bankanita manatili lang tapat king metong at metong kapilanman, at mikalugudla, antimono makanano ilugod ng Kristo king Santa Iglesia. Bendisyonan mula ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ni Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa naning tunay biye Kristiyano. Sopan mo lang paragul karing anak da, kinlugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran dalat igalang, ang pampamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan, karin mila lalong ipanibala, ring kaya nakangini. Dinan mo kaya nga masabal king dapat ming dikilan, bangawan mi ingke king dake, kanita maging santungan ning kapayapan ingke kaming pibale-bale, ati mo ing sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ingke kaming uliran, sopon mo kami, bandagul aldo-aldo, ing tunay min lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita ing katoliran, ampong kapayapan, masayang magari king kabilugan ng pamilya ning kitawan. Amen. Kaya donan king Hindu ning alananggang saop, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alang bakas kasalanan, kaya king Hindu ning alananggang saop, ikeng makasalanan mamasa kami kaya ko, ban maging tapat kami kanang kekeng pangako inyang may binyag kami. Ban mikapnon kami king Espiritu Santo at maging maratag kaming talapatutu kinlugod ng Kristo karing hanggang tao. Ban aldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakumbaba,
anti mo ing kaya kang anak, Yesus. Ban pitakutan mi ing pangabating naning pamikakaluburan mi king Diyos, kabang kaba, pauli naning kasalanan, ay emi sinisyan. Ban parate mi pagdalapan ing pakalulunod kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi, king ing Diyos, magsalitaya kaya kami, kare mga palyali, king Bemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami, kimip mong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos mi, ingulaga ning pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagul inlugod mi kang Kristo, ampo ka rin paraming tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Ban igalang milaring katawan mi, anti mong santungan ning banal ay Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi, ing dangala na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alo. Ban patawaran mila, manibad karing puso mi, retang ngay napastangan kay kami. Ban akilala mi, indewa ka na ning pamagdulab, king sarili ming kapakanan, neng atinang mapeperwisyo. Ban gunyat kami, para king matulid, apay palaganap, king pibandyan na niting yato. Ban idake mi laring aliwa, king gelingan mi, para king ikasaplala ng komunidad. Ban tanggapan mi, ing kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal ay espiritu, tayranyat pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ang poding pari. Ban mi pagkaluban kaming dakal a bokasyones king pamagpari at bereliyoso. Ban adala miya ing belwon at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Ban king nanuman, ara tuklasdat apapalto, kaya panding tao, baluming kilalanan king in Diyos, iyang makiupaya kaya kami, ang poking sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungub, king karinaning ipang at subanwa. Ban kanita mate kaming at suking kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, ampo karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king bie, pauli ning kapanaligan mi king ginong sinubling mebie. Banding kapatad ming miyango na bie, agad na lang bidakayanan king pangasabli ng mebie ning anak mo. Ngini tahimik tawong manalangin para karing sarili tang kapaglasan. Itangan po. Banal ang Maria, sopon mo kami karingkekeng kailangan. Ipanalangin mi ing kabilugan a balayanin Diyos. Manano na sanang mi payabot ngan kaya kami ingalanganggam sao. Ginu, binyeme i Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang samaw kaya kami, king balang penandit. Ibiyem mo kaya kami, ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad tapo.
siklod tamo po para king oratio imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ang po mapapmalasakit ay pami. Aminan mila rin kasalanan mi, at mabakumbaba kaming lalapit kaya ko, ban manakit kapatawaran ang pombiye. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ko, ing balikdan mo kaming lugod, at yachat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong bititukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtabulaling di sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang lananggang kapainawan, detang mayang nabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayan lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi kaya ko, king kagulanan mi. Nunaya bakos mo kayong ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan ng Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulonan Ming Santa Monica. Loklok tampo. Kambeda po ni kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Lita David and family. Kapasalamatan King Aldo ng Kebaytan, di Father Howell Suarez, at Aisa Marukot. Kapasalamatan King Aldo ng anibersaryo ng Panga-Ordin, Reverend Father Aisen John Cruz. Special intention dari Joe and Rose Tolentino and family, Rosario Bondok, at para king kapayapan pilataning Russia at Ukraine. Para king successful operation ng Jojo Rason. Para king malalagwang kapaldanan ng Crismel Diaca. Safe travel dari Raul and Let Roque and family at Ray Mark Navarro. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior,
Jose, Erlinda, Domingo Jr., Catalina, Juan, Noemito Sr., at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatangpot makyabe, kindalit apamuklat. Kilagining ipang po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, At kaya ka, Timore. maya pa abakya kay po, bang kanita, bebetang matampangganap kanitin banal kapag masusyan, si Siyantala parang kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang minye karing kautusan at tuntunan amit mong katuliran, Ginoo Pangalulo. Ginoo pakalolo. Ikang dinatang ban iganap at tupad king batas at king turo daring propeta, Kristo Pangalulo. Kristo pakalolo. Ikang kikilalang peka maragul karing tutupad at mituturong makanyan karing batas, Ginoo Pangalulo. Ginoo pakalolo. Ang Diyos sa maipaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kaniting panahon ng Kwaresma, pagkaluban mo kami, king kaya kangamano ng biye, at pisan metungan mo kami, king lugod at panalangin. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, mangga, gaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Deuteronomio. Deti ilaring amanong sinabi ng Moises king balayan, ngeni o memalen ng Israel, nga ng Moises, pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo, ban kayo mate, at kaya kayo yang aban di inggabun, ababyan na kaya kayo ning Ginoo, in Diyos daring makatwayo. Tiro ko langan kaya kayo, ring sablang kautusan, at tuntunan no makanano na lang sinabi kanako, ning Ginong kanakong Diyos. Tuparan nyo lasana king gabun, aluban nyo banban dyan. Pamintuan nyo lasanang mitmong katapatan, ban akit daring aliwang bansa, ingkabyas na nyo at belwan. Potang damdaman danala reting kautusan, sabyanda, tunay biyasaya iting maragul abansa, at atinyang pamanalastas. Nino mong Diyos, naning isa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamawos tamo. Bukod mong ing ginong kaya katamong Diyos, at isa numang maragula bansa,
ingatin kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, nung emuring binggitan ko, ngeni ke kayo. Dapat mingat kayo at maging alistu kabang biyeyo. Pota akalingwan yula, ring bage aikit da, ring matayo. Sabyan yula, karing anak yu, at karing apuyo. Amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing kekang Diyos o Sion. Ya ing patibe karing kekang pasbul at bendisyonan na lang kekang anak. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Potang mutos siya, agad iting matutupad ketiking yato. Antimong bulbul tupa, ing yelong paralana. Antimong alikabok, ning sasambulat na. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Paralana ing amano na kang Akob, ding tuntunan at kautusan na kang Israel. Karing aliwang bansa, iti enagewa. Ero akilala, ring utos na. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Parangalan tayo po ing may pabalita. Emo bukod king tinape yung mabibye ing tao, nune king balang amanong manibatan, king asbok ning Diyos. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timorin. pamamasa, king may pabalita, at pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ayo isipan, king dinatangko, baking pairan kabaldugan, ing kautusan, o ing turudaring propeta. Dinatangko, eban pairan ko lang kabaldugan, naneba ko lang iganap, ato parandeti. Ing katutuan sa sabihin ko kaya kayo, madaya maning banwating yato, ni metong mang tuldik, o metong mang malatinang gulis ing kautusan, ay mabura hanggang matupad ing para sana. Uli naniti, nino maning taong labag agyang king malating dili kareting kautusan, at ituruning makanyan karing aliwa, mabilang yang mababang dili king kayarianing banwa. Ing inamang tutupad kareti, at ituruning makanyan karing aliwa. Ito ing makilalang peka maragul, king kayarianing banwa. Ing mahip ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Atin tamo pong Golden Jubilarian. Ngayon, dapat napon po nang iragad sinabi, itatang Teodoro, ang po'y Felicitas, talakad na po. Golden Wedding Anniversary da po, anong kasimple, ilangan doon, kalapakan tala pa. Patapong bagya, bendisyonan tala po ang after communion. Golden Wedding. Alam, nanino ng miras golden pa kaya kayo? Ito nga pong Maragula Gracia, yung miras 50 years. Diyan po kaya kaming pari.
Oling eke gana-gana may papala o may bibindisyon dastan itang makantang makabang pamibiyebye, king tingwanan na biye. Tela asawa man, kaya kaming kaparya. Kasi po, kaya kaming pari na ka, pero tempalulwal na. Kaling may asawa, bay-bay may asawa, may kawani. Nang alima nang yan. Nang kahit yung sakit, at makuya dabi, kanya, maragol pong grasya yung miras, king makanining kaba, ning tingwan na 50 years. Masaya ko po at Santa Iglesia magsayaya pa siya makanyan kasi ila po rin pwede tamong gawang pilimbawanan kiretang dulog king makanyan na biye. Kung mo balo, nahandaran talaga sikreto baka ta maging maglambating relasyon. Nano na rin tutukyan na tuntunan para kanita maging matagumpi. Timo yan ang biya talasawa. Nano na rin dapat tukyan. Baka nita tunay ang mabunga, patagumpe, ang biya talasawa. Karin pong kaya katamong sasaliwa na gamit, lalo na ng gadgets la, electronic devices la. Normally, pa siya sa saliwan tala rin, atin lang kayabe manual. Atin lang kayabe manual. Retang how to operate, kaya do's and don'ts. Pero siyempre po, itamong malating papilay tayo na asakop nga ning kay ganaganang dapat gawan para ingatan ining gadget. Ang po pangeman makabiling ang karining itang gana-gana makananameng i-operate. Timo po yung computer kaya nga ning complicated. Hindi nanda kang makanya na manual o neng naman kuminsan makakabit ngang ka rin. Kailangan talaga pag-aralan may pangusto. Saliksikan masalese. At baliw makanya niya naman yung biyata mo. Yung biyata mo, yung migla lang, kabudela nga nakatamo. Bala mo, di na nakatamo namang manual. How to operate do's and don'ts. At siyapin na rin, pupuntunan ng Ebanghelyo rin kautusan at tuntunan ng apang Ginoo. Salamat ing bilalag nala ding kautusan. Pota pong mag-aral kang katekismo, yung mumunadang metong tuturo kaya katamo, pero kayong pangadi, yapin na rin 10 Commandments. Yung 10 Commandments. So, kabisado yun rin 10 Commandments? Karak ng pamukay, senior citizen. Pero, nagyan pong yatala kabisado, yung ginutang Jesucristo, sinamaray, sinalala mo yung totoo. Yung pekatuntunan tana mo king biye. King manual ning biye, yapit ang lugod, king Diyos, lugod, king kaparang tao. Baka nito ay kamalili, king parasa na ning biye, inimin kaya kang tukyan, ang pong tuntunan. Lugod, king Diyos, lugod, king kaparang tao. Potang ilub mo ngang kendemburi mong gawan, daraptan. Lagay mo nung mipasarla. Imbanggewa ko, lugod ya king Diyos at lugod ya king kaparang tao o ali. Nya ita po yung pekagaid tamo na kining ebanghelyo yung binanggit na ning hapong ginini. Eya kano dinatang bang payalan ng kwenta ding batas at ding turo daring propeta. Nune, kompletuan na da. Ating isipan ko pong kompletuan na da, yapin mismong imbiena yang maging halimbawa king pamanupad paniti. Ing biyena mismo, yang konkreto, halimbawa, baka tayo tamalili. Nya, kaya katamo pong Kristiyano, para kaya katamo, ing ginutang Jesucristo, yang mabiyenang manual. Abinyan na ng Diyos, kaya katamo. Na ela mo, eya mo, amanong susula po, makasulat kim papil. Nung kikimot at gagalo with flesh and blood.
kapamilatan ng ginutang Yesu Kristo. Anya, nung etabisang malili, o ining lawenta mo, o ining ing tukyanta mo, ing ginuta mong Yesu Kristo. Ing ginuta mong Yesu Kristo. Yang mabiyen ng manual ning Diyos sabi niya na kay katamo. At agya siguro po kayong biyat alasawa, makantaya naman. Walinging manual ini para king general para sa naning biye. Yan naman yung gamitan mong manual para maging matagumping biyat alasawa. Nang pansinantaya po na reta nang sinamarize na nga pong biyek lugod king Diyos, lugod ka parang tao. Nya po tantalasawa ka labi miya mo ken nung pa-screen me ngang ken, pa-scan me kaniting tuntunan tama ngayon nung may pasarla rin yung gagawan tama. Nya pinantalasawa ko. Ate mo, lulog me. Makayagpang ba king biyat alasawa ing may karelasyon kang aliwa? Nya ilugme ka rin. Sang-ayon niya ba ni king lugod king Diyos? Nung pera king asawa mo, ting kapangaliwa? Siyempre, dapat bala mo yung lugod king Diyos. Sasabihin, lugod king Diyos. Anya alakwanan yung metong lalaki, rempengari na, bang pakyabayan ing asawa na, at ilang adwa, naladwa, metong nalamo. Ding piyabe ng Diyos. Sukat tikawan yan ng tao. Nya po tapong kabisado meaning manual na nga po gino agyang king biyat na asawa maging guide siya baka nita itang nanumang makaayon a desisyon at gagawan king biyat na asawa maiwas la, iwasan la. Ulingin mo naman po yung kaya katamong ining binya ng guide ng hapong gino. At itapin po bang mas konkreto ang pang mas eksakto yung kaya katang pamibiyebe bilang tao. Itang talagang para sa nanibiyata mo yang agawata mo. Nya makanyang tapo lalawe king ginutang Yesu Kristo. Apepakit na itang tune at wagas sa lugod na hanggang king kamatayan, pepakit ng katapatan na ing lalam ng lugod na king ipana. Agyan po kaya katamo makanyan, king biyata mo, bang konkreto, abyayan tayong parasa ng biyata mo, o ining ginutang Yesu Kristo. Ing milyari kaya ating gewana, iyang sukat tamo namang tularan ampong pakyapusan na ing biyena ang gaking kawakasan, biyena ning lugod at kasuywan. Nya kaya katangan po ini, alatang pamyaliwa, karing gadgets, alatang pamyaliwa, karing inventon lang gamit. Ding maning bento ken palagi tilang palaging kayabe manual. Ing Diyos sa lang kaya katamo. Amen. Ngayon po kaya katalang yatad king hapong ginuli sa batamong kayadwanan, itamong mismong ing migla lang nakatamo kabud kebit kete king iyatong maleparan nane bilalag no kaya katamo aring sukat tang tuntunan at gawan para king kaganapan ning bilang tao. Ngatang makibat, king balang kayadwanan, Ginu, saupan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Gino, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Para karing obispo at pari, manakit lasan ng oras at kaya panalug,
ban magaral at mibuli king Biblia, barong apakan ding karelang tawan karing amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Kinuusapan mo kaming tupad at turo karing kaya kang kautusan. Para karing pantas king pamagaral king Biblia, dinano sanang inspirasyon ding Espiritu Santo, bara katamong arinan malino, at tustong pamisalese king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Kinuusapan mo kaming tupad at turo karing kaya kang kautusan. Para karing mauking amano ning Diyos, manakitla sanang metong amayap adya ko nung Felipe, amisalese karela, king mayap ng balitang Yesus, ipanalangin taking Ginoo. Kinuusapan mo kaming tupad at turo karing kaya kang kautusan. Para kaya katangan, ding kaya katang puso, antimo karing alagad ng Emmaus, milablabla sana kabanding kasulatan, mi palinola kaya katamu, ipanalangin taking Ginoo. Kinuusapan mo kaming tupad at turo karing kaya kang kautusan. Ngeni po adwantami sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, o amano ning Diyos, sa may katawan tao, at ika king kasulatan, antimonong makanano kang atyu, king konsagradong tinapi at alak. Ibuklat mo ring matami, ban akilarat aluguranda ka, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong makasadya mag-offer, magpila ka na po kilibutan. Manalangin kay pakamalang kapada, banti kaya katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapurit ikaligaya ni kayan lagyo, ning kaya katamin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sana rin kaya kaming panalangin at ayin, king oras sing kaligaligan, kambilan mo kaya sana, ikay magmasusi kaniting banal na sakramento. Itingan adwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timuri, yat nayo rin puso yu. makayat na king Ginoo, Pasalamatan tayong ginuwa, Diyos tang. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Balang banwa, babiyeme kaya kami ting masayang panahon, ano numi pagsadyan, ang pamagmasusi, king pamailasa, kamatayan, at pamanyubi ng mebye,
kambering may bayang puso at kaisipan. Ipay pagkalud may kaya kaming espiritu ni maluguda kaganangan kaya ka, aning kusang luba pa manyuyo ka rin kaparaming tao. Kabang gaganakan mila, ring maulang may palyari, amin niya bayang beke kami, kapamilatan ng Kristo, may gaganap kilubming ing larawan ing kaya kang anak. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ya ing Ginu, Diyos amay paya, mipnuya ing banwa ating yato, king kekan ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyon ing Ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, manalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayamay daw kusang lub, king pamailasa at kamatayan. Kinuhaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sinabinyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kanan niya. Nitiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang kaya pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya itibi lang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tadakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king kaming sanang misulusulog. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban maganap ya king lugod, kampi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninaing sabling miye, lalo na yung talasuyo mong iyamong felicito, ading harapang mayamong nabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kayo, ipang mayupayang tuto, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintoging amayin tala pangabos at may buging bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin, ipami, at siyo kabanwa, misambanying lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, may pamintuan ng lug mo, ketis sulit, antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibiye mo ke kami king aldo ngeni, ampuan ipatawad mo ke kami ring sada may ke ka,
Anting pamamatawad mo, karing may kasala kaya kami. Kaya paisaw kintukso, nanigabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambene maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya Kaya kayan, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananda. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Miga kapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan. Kordero ng Diyos, Amin amin na na po, po. king kasalanan ninyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amin na po, king kasalanan ninyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amin na po, king kasalanan ninyato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Nyo'y malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amin na ko king kasalanan ng yato. Noantang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat Sa kasmay naman mo, pumayag pumayag na. na.
Siklod tamo po, para king panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, bankin daratang apang bansa, apang panlokal ay halalan. Ing tune amagari, yaing kaburianin Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirayit. King kiyalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, yaing gawan, tune tuntunan. Ban ing kayapon, ding kekaldan, imang ibabo, aparasan. Ban ing dignidad ning tao, ya ing palaging galang. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyunang mitatukan. Ban ing pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Ban ing pamisan metong, yaing mamiadalan, kindaklat ning kapayapan, ampong katimawan. Ban ing banal at takot kin Diyos at lugod kalapang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itangan po. Pastuling kaladwami, ampong talapagligtas, ning meto sikluban. Ing politika ya ing pigkalub mo kaya kami. Metong apanakat, ban sumuyo karing sabla, ampong dagul king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe making politika para karing botanti ampong kandidato. Mami parangal king mal alagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, patawaran na sa niting Eukaristya, yung kaya kaming kasalanan, papagpanalan na kami, at sadya para king biyalang hanggang pengako mo. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po at pagsayan tayong golden anniversary tatang Teodoro, po felicitas, bendisyon talap. Uling ini po ay amo okasyon da. Okasyon na yung mabilog a Santa Iglesia. At aliwaming mabilog a Santa Iglesia, heaven and earth, yung magsaya, king katapatan na lugod ding miyasawa. I-renew tayo mo po yung karelang baptism, yung karelang marital vows, ngayon yung pag-celebran din yung karelang 50th wedding anniversary. Bendisimo Ginoo, dating sing-sing, agamitan ding ngalipan mong di Teodoro at Felicitas, kimbiyaran talasaba, ban matiliang matapat, at tunay mikalugod, king kakabaring biyaran, kinagining ipampo ng Banal Espiritu. Amen. Inyo tayo na. Miyara ka kayo. Nanong aso kami? Nanong aso kaya? Darling. Darling. Sige. Ano kanya makasukat? Dapat yung kaibigan. Darling, sulod kay sinsingay nip. Yung pepasulod ko kaya katandaan 50 banwa yung milabas, tandaan na yung kanapong lugod at katapatan ko kaya ka. Yung lagiwinig pa po ng anak ko, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ay, matagaling ka. Doro. O ba tayo, darling?
Isulod na yung singsingay ni. Alimampulong banwa, ning milabas. Anya pe pasulod keke ka. Kingaldo iti, babaywang ko, ing lugod ko, at katapatan keka. Kinglagyo ni pa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Tandaan, Marap ka pa, kuya ka pa Talakatangan po at pangatitala po ri Tatang Teodoro, ang pa'y felicitas. Pagkichat talang walang tanggamat, bakit na makayabi ko po kayong pangati para karila. Nuan ko ginu, ring sablang lelangan, gaya mo kayong pakamalang balayan, at kitman mo kami, karing kayang kalang. Kayabi ri Teodoro at felicitas, panwanan da ka at pasalamatan da ka, para karing milabas ng banang pamiyabi, 50 banwa ng ini. Sundo mo sanang kakatman ding pusura, kayong lugod kaya ka, at king metong at metong. Bendisinan mula, ring karelang anak katapu, ring karelang kamag-anak, at ring karelang kakaluguran, at tarin mo sana sukat, iting biye, angga king alanganggang tula, siping mo. Darami kaya ka, ing sablang kapunin at ligaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya palakpakan tala po yung Tatang Teodoro. O, kiss. Kiss. Happy, hindi ba nga? Ayan, di ba? Ninay tutuki, mag-50th, atin ba? Tutuki na. Potang kaya agad na pong mabibinan Nailami sa sadsad. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kahanti mo rin. at bendisinan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. may rin kay katang kapag masusyan, o may tana, luguran ng Diyos, tingka para tamong tao. Salamat, King King Diyos. Dakat po salamat, maya po oras, kaya kaingan po. Thank you. Ing parokya ng Santa Monica. Titibalen, Mexico. Metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamo, matimid nung susulong, bing programang maglayon, king pamiganap ning Be Kristiyano,
king kapamilatan uliniti, masayami la pong dadake ke kayo, ding bunga na ningke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang sahop at lingap. Deni rin kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamyesaup ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King saup na ding niyayaliwang aguman, kalupa ning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, ame kasaup ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king adu ang pulot siya mapamilya, a miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap karing kaya katamong bisitas, anyang Enero, ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ay abe-abe at makisan metong king Iba, Anak, at king Banal na Espiritu. Uliniti, agkatanda kayongan pong makyabe, king programang awsan tamong Dieku Diemo. At tinatag ning parokya, para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo king aos ning panahon, ing pasiknangan ing pamibukluran, at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan, at daralan ning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, iba't ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale at abayan panalangin akapagnasan potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat metong yang dalan ban may paltutu ing paninasan ning parokya karang miyayaliwang programa ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye ding kaya kayong alkansya mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus. Manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusal tangan at sumulong, king pamisan metong king kasalpantayanan. Mananong na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.